Tinapalabas, nakapungtot unay ni Chuna ken Elisa, iti mangngegnat ti mahal nga inawag da Jorin. Imbagana nga agraraman ti balasang, amakiayan ayat iti baknang. Nagsakit tinakam ti balasang, ket nagsangsangit anagawid iti balayda. Iti panagawid ni Jorin iti pagtaenganda, naginom mananda itoy, ket iti sumangpet ti inana, dita abim maramanan ti pidit-pidit ni Jorin. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti parokong. Kasla nakadagdag san pailang ti barukong ko. Gapo iti inaramid ni Mami kini Elisa. Sumangpet laang ni Mami. Ket sidirak ti inaramid na. Addan ni Mami. Aha! Nagsaya at lakit din ti biyag mo, Jorin. Kalpasan, anay tulnog mo ni Elisa iti balayda? Kat pagsangputamat ti aginom iti arak. Gaputa maluksawak unay kada kayo. Aniya? Anya ko mati kaluksawak kanyak? Tasaludsudin nyo ka di pailaan. Siyempre, tapno amok ti eksakto ama kagapo. Gapo iti inaramid nyo kini Elisa. Ha? Salbag kakit de. Saan arumbang nga inaramid nyo kini Elisa tigas jay? Kaputa simgarak iti awag da ken kaamahal. Inawag ti do a puso nga agayan ayat da jay. Kunak asaan amay kari ni Elisa iti pamilya tayo. Awan pilpilyen ti ayat. Baknang man wenno na panglaw. Saan mo nang ikalintigan dayta? Tauray anyat ibagbagam. Saan kundo apulos ang maawat ni Elisa para kan ka? Uray asino tagit di pa. Aha! Kastagayam! Oops! Tinanggal mo ti imak. Ibatam! Gapo tadyak kayat adiswandak manan. Ito rin na kun alabanan ngayon ang gapo kini Elisa. Uray isot pakatayak. Kit saan ko asamiran? Nono Elisa ti gapo na, Mami. Kuri ka. Anyo nga minti yung pakpakan kan kada dya babae takas talangan ti panagayat mo kan ko na. Saan ko ang mailadawan ka na kayo? No kasano ti kinapatag kanyak ni Elisa? Saan mo nga urayan apagpilyon ka? No siya kuno ni Elisa. Isina mo dayay. Saan ko ang maaramid, Mami? Kaya't mo alaksiden kang anak? Awan ti mabalin ko. Oh. Nulaksiden dak nga anak, gapo kini Elisa. Aniya? Elisa, pudno ka di timpadamag kanyak ni nanang mo. Wan, Angkal. Kat nasakit tinakam ko kini Ma'am Chona. Gapo iti inaramid na. Arig na yung badde-baddek na kaniti dahi ang inaramid na. Wan nga rod, Angkal. Oh. Pena pa uli kayo matanangkan. Kwa, mading amin tiriknak iti inaramid nakin ka. Amoy, Angkal. Kagurak ni Ma'am Chona. Gapo iti inaramid na kanyak. Rumbang lang aguram. Gapo ta sana nasaya at aramidan nakin ka.
Isupay matngarot ti ina tinobyok. Oray isupay ti ina, ti kainayat mo. No dakas ti ugali ken ar-aramid na king ka. San arumbag apagrok babam. Irurumun mo kidi. Kasladyak maaklon timbaga kanyak ni Jurin. Ngawan di mabalin na no laksidek nga anak. Kaslaim pagkanan anapat patag ni Elisa ngam siyak nga inana. Dula! Apa yung balsak mo ti flower base? Gapo ta makapong tutak unay ti anak ta, Victor. Apay manan? Apay manan nakapungutot mo? Idinto ta si kate si babasol ken kuwara. Anya ti kinunam? Siyak ti nakabasol? Oin, gapoy tinaramid mo kini Elisa. May sakamot, Victor. Kaayan-ayat ni Jorin ni Elisa. Iso ana sakit unay tinakem na itinaramid mo. Salpad kayo amin. Ken agpapanpay asan na akayan-ayat. Kersan arumbeng lata tinaramid mo kini Elisa. Di ka kalimasyan ken ko na. Agore ka man. Apay akas na isakit mo la unay dayjay nga Elisa. Gapot na sayat at tao ni Elisa. Tika di kinasaya at natao. Wano gaputa anak ti Sigo da Nobiam. Iso nga isaksakit mo. Ay na, magrugi ka di manen. Saan ka di nga agpaiso ti kinunak? Tiyaga mo! Apay kami na di mo. Tula, ti kinagpaiso na kat saan ko ang maawatan ti riknak ni Elisa. Tanya ti kahit mo asawan. Kaslaan na akin, ti pangibilbilang akin ko. Ha! Daitan! Gaputa Sigo da Nobiam idi ni Crisilda. Ibilang mo matan nga anak mo ti anak na ani Elisa. Hello, Jonah. Nakahawag ka man. Gaputa masurunak unay kadagiti agama. Kat, siyak ti pangibagaam. Kasta? Daras ka bumakit no kanayon kang agpungpungtot. Takasad no kumadyak makapungtot iti anak ko. Idito takas na napatpatag pa yun ni Elisa ngam siyak nga inana. Anya nga roti ka pungtot mo gini, Victor? Kuna na nga bilang na nakasanak ni Elisa. Anya? Ha? Novya pa ilang ti anak mi nga bilang na nanganak na. Pimanaw ni Crisilda. Nabayag ngawan. Amangan pa ikit dinuputot na ni Elisa. Aniya. Santay laeng nga mo, Chuna. Amangan numasikugan ni Crisilda, idi pumanaw iti lugar tayo. Kat dakelen ti anak na, idi sumangpet. Anya na ita sasawag, Dominic? Simkan lang iti panunod ko. No awan sa baling ay bagam kanyak, no saan ti parikot mo kadag iti agamam. Bye-bye! Crisilda, sa dino ti ayad ni Elisa. Aday ti kwarto na tatang, matmaturog. Sinuko ni Joren ijay pwesto itay bigat kahit. Duwadaan na panangala kadag iti gamit na ijay opisina da. Saan na naala dagiti gamit na tatang? Anya, taapay. Gapot na pinapuuran ka nun ni Chona ka ni Shasha dagiti gamit ni Elisa. Anya, di pa ikat nagsakit tinakam si anak mo. Iti inarabid ni Chona. Saan nga ti pan nakapur dagiti gamit na tinagsakitan tinakam na tatang? Anya nga raw.
Lay, apay nagsangit ka ba't yan, anak ko? Gaputan na karot di aramidan ni Chona iti apo ko yu tatang. Anya aya, ti inaramid ni Chona kini Elisa. Dinangran na ka di manang. Juan, kasta nga rod tatang. Ah, Victor, sa dino ti ayan ginalaing anak mo. Anda ti si Linda. Mayatan ti urok na. Kapo iti pa nakabartig na. Opay ka di. Kaya't ko kumakasarita. Tadya pa ti bagamken kuada. No ti panangisina na kini Elisa ti idukit mo. Kat di mo ni patuloy. Nasigurado nga agsubang kayo manin nga gina. Sana day tati bagak. Adya nga ro ti bagamken kuada. May panggap iti panangisurok kan kwa na. Tayson ti mangi manihar wano mangi manig si tinikosyo tayo. Adya. Nakapagturpusin. Iso kaya't ko masursuro na nanaimbag apatarayon di negosyo tayo. Kaya't mo asawin. Umay matin iya opisina ni Jory. Kasta ti kayat ko. Kaslada maangot ko nga agat barani, Chuna. Anya di ta sasawang, Victor? Ni siya ti inalam asukat ni Elisa iya opisina. Sa kalpasada, tanigagayam nga umay matin mga opisina ni Jory. Taanyat dakas na? No kadwami ni siya di opisina? Saan nga ta ataktikam laeng ti parangikat mo kini Elisa iya opisina. Tapno may sakat mo ni Sasha. Kat mayasidig mo kini Jorin. May saga pa'y, Victor. Saan man at tilay bagbagam? Limang damihan di Jaya. Iso ti nakatricycle anong tanga. Kanya mo tibag ka di talakay. Chona! Oh. Chona! Lukuman ka na! Makapungpungtot ang mga ipukpukaw itinagan mo, Chona. Di ko na Abay. pa inalakay. At nakadimot basol mo kilimang damihan. Anya ko matibasol ko tinay talakay. Sige, kasarita maron. Inakitaan ni Jorin iti silid na. Elisa, rumwar ka kumadita si led mo. Mabit lang, nanang. Umayan. Agyaman naktain lukat mo matlaang tiri daw. Pasensya kayo, nanang. Kaririin ko lang, amin. Apay ka di. Niapong mo. Ha? Apay ni Lolo? Adda ka di dakas na napasamak na? Si kakaradkad arimor dito'y balay. Ngam amangan numay sagmak itinapanan na. Sa dino tinapanan na? Napan iti balay da Chona. Anya, apay na panidjay. Kaputay bagak tinaramid kan ni Chona. Anya? Juan, saan ko ang natipulan anay baga? Kaday jay, nalaos ti pungtot ni Lolom. Diyos ko, kasano nga rodin no dangran ni Ma'am Chona? Isungarod nga inta surutan. Tama nga no dadakas nga aramidan dakan kuana. Awalan ka iti bahay, Chona! Salbag kalaklakayan. Di nakman pagsawa ni tikasta. Awan te mo ka basol ko kang ka. Kaskal, tibasod mo kendak! Tanya ko ba? Tinaramid mo kini Elisa! Aniya. Nukasta.
Nagpulong ti anak yo, itinaramid ko, japo ko yo. Baklang ka, kundi adal ka. Ngam awat isusuram. Ha! Salbag ka. Di nakpagpungtutan. Taamangan numalipatan kayo may sakayo na senior citizen. Uray lakaya kaon. Sa laknibak na tati apukaw. Pumanaw kayon. Amangan numapagpungtut dakpay itiusto. Di na papalawan. Takayat ko adwata ti aging nisot. Dita, laaw ka, laaw. Awan ti panawan ko, makisarita kan ka. Dita ka man laman. Di na talikuran. Dita, inungundak kita. Ha! Pumanaw kan si kaalakay. Nuti mo kaya't nga damot dakas ang mapasamakan ka ditoy. Ha! Dita ka man laman. Doon ko na mapumanaw aksuna. Kahit saan. Pasapul nga aging nisot ta. Nagbayagkit din ti agoray iti dya papagluganan ta. Wan nga ron, Danang. Madandanagan akon kanilolom. Ang mga nudakas ti aramidan ni Chona kan kuana. Diyos ko. Tarabayam ko nga ni Lolo. Wan anak. Ngamno at dadakas nga aramidan ni Chona kan ni Tatang. Day takat nga tamat ti panggubatak kan kuana. No, apay nga napalabusan nyo hanapan iti Balayda, Ma'am Chona. Kamakamak ko ma. Ngam, alis tumati panaglugan na iti tricycle. Nanang, anyang hatanawagak ni Jorin. Wan nagpaiso. Mayat no awagam ni Jorin. Kat ibaga makitain na ni Lolom. Wan, Nanang. Sapay ako matasong bata na dagos ti awag mo. Nanang, cannot be reached the cellphone ni Jorin. Talaga, sana kaya't dita alakay damyan, tipo ano. Kita, man. Noon niya ti aramidan. Iti napanunot-unot na aramidan kang ka. Ibulos ko ti dakal nga aso. Tapno darupan nanday talakay. Ha? Sige, Bulldog. Agturong ka ni ti ayanda di alakay. Kurab-kurabom langan. Sige, mapangkaan. Techay. Nauyong di tangasog. Agsagana ka, lakay damyan. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.